Maikanem Abilin. Tinabalabas nagplano dansong ganda giti kakadwa na iti kuta da. Simmalog da nga rod tapno ipatungpal da tinapagnunuman da. Iti matasyenda binili ni Don Simon dagiti trabahador da. Arumbeng anapudno da iti trabaho da. Gapotawan pailaang ti mangidaulo kadakwada. Impaka mo na matkadakwada asaanan na pakibyangan ida ni Doña Anita nga asawa na. Kinid daw na pay nga agsubli dagiti trabahador nga inikat ti asawa na. Kasta unay matayaman dagiti trabahador. Iti sabali a bangir. Kayat met ni Bart nga asawa ni Ella. Ket pinilit na daytoy asimurot iti maysa asiled. Itagagayem. At tuwin tituloy tinubela tayo anapauluan. Maikanem Abilin. Naawatam ka diti imbagak, Bart? Ingka mangala iti arak kag pulutan. Tay naimas a pulutan, ha? Iti kasta, maganas tamot ti agpulutan kan uminom iti arak. Aniya? Kat kalpasan day ta. Amomon ti mapasamak, Bart. Ella. Mabalin mo mat nga ilaktiri daw, no agdua-dua ka kanya. Talaga nga ilak ko. Gaputadikan kayat apaluspusan iti daytoy agundaway. Si Papalubusak, Bart. Sige, rumwarak nga ho din, Ella. Manipod dito'y tawang nga ayan ko. Matanawagak dita baba. Babaan ti salag ti bulan, kan kastamatan iti silaw ti tarwar. Nalawag ang makitak ti naladan. Nalakalagayam ang makalibasak mo bilang. Tasaan mo't apader ti alad. Nasken nga agalibtakak. Iti kasta, makalibasak. Pangipanak iti dahi nga arak, boss. Isarunong kanya. Ha! Pagsangwan mi kini Ella. Kastamatan iti dahi apulutan, ha? Dudua kayo lang, boss. Apay, umapal ka tungan? Ako, pagananok nga iti umapal. Oh my God. Isarunong mong kanyak dahi arak. Kalpasan na. Mabalin nyo mga ti agiinom kadagiti kakadwa ditoy. Sana bali, tawan mati customer tayo itarabi. Wan, boss man. Oh, aday ta, Bart. Nabukbuk akong ti baso ta. Uminom ta. Sige, Ella. Kampay idi. Uminumak man. Ngam, timtimak lang. Mayat. Agpulutan ta, Ella. When, Bart? Ay, kayat ko day tapulutan. Naimas, Kunak no di mo kayat. Wantoy, subuan ka. Naimas, O sige, si Kamat. Subuan Kamat, ha? Atoy, Bart. Mayat, Ella. Mayat. Magustuak da ito yung aramidan ta. Naragsagak unay. Ayan, kakadwa. Uminom tayo pa. Nagpartik tayo ta. Total, naman customer. Eso nga grenag tayo ti arak. Watukan! Kaya't milawunay! Pulutan tayo. Wana! Ginaw tayo. Baga, Boss Bart. Agarag-rag sakitan. Siya kumamay. Awan mo tungan! Inati unakan ni Boss Bart! Ella, adobay ti pulutan ta.
Agit babarta kakmat. Oray ti arak, Bart. Ibusentan, sakbaya mapantamaturog. Ella, umay ka man, tarakupan ka. Ops. Arakupan na. Iti may sa akondisyon. Anya dayta? Naskan nga ibusam amin tinagyan dayt abote. Sao ka? Sakto nang ibus ni ti arak. Idinto takagudwa pa lang ti baso tinainom mo. Oray, Bart. Nabarta kakmat. Kinapod no na. Kaya't kwan ti agita. Magagalang kan, Ella? Wan? Ngam, naskan nga ibusam amin tilinaon dayta abote. Basitan dayta, Bart. Sige. Ibusak na ito, Ella. Kat agsagana ka, kalpasan na ito. Inyilad nan iti semento, gapo iti nalaos abartag na. Nasiriban ka manan, Bart. Malibasa kon ni Bart. Aginayadak arumar. Dagiti Bartek agwardya. Nagiinom dagayam di turwar. Nakailadan dagiti daduma. Kat nakadumugan ti daduma. Aglibas akon. Nga masapul na agad nadak. Sa dino ti pag nakarumar. Sigurado ana ilak ti gate. Mapanak iti likod. Wen, iti likod ti pagnaak. Adda nga agpayso ti gate daytoy abasdag. Ngam saan mo't apader ti alad na. Natalek dala unay. Ipagarup da nga awan ti aglibas kadagiti babae a pupukda. Gaputado ti gwardya. Kalay atak day nga alad. Barbed wire ti inaramat da. Sakit na nga to. Ang naman, kabaulak nga ulyan day ta. Ulyak itan. Tunggal umayak dito'y kabisera. Kanayon ko asip-siputan day tadakkel abalay. Baknang ti akin kuko iti day ta abalay, Lando. Takawan tayo day ta makansang. Wen, sinyasak dagiti kakadwa. Tasarken tayon day ta abalay. Nairakad, kan nabusalan tayo dan. Sige, Lando, agalibta ka. Wen, Alahan tayo dagiti amin ang kwarta. Kan amin ang mabalin tayo may lako. Agpalabas tayo pailangit ti oras dito kalabaw ko kakadwa. Intod madamdama. Sumangat tayo ni Ejekuta. Wen. Makansang, ado tinala tayo ti Daiji Abalay. Nagbaligi tayo. Pundo daw ta. Adi ti kwarta na takaw tayo. At dapay paltog anaalak. Iso pa yung nayon iti paltog tayo. Wen. Kastoy latta ti aramiden tayo. Aging ga mapaado tayo ti armas tayo. Agyamanak. Nakadano nak matlangan diti pagnanaudak diti asyenda. Ag-asak pa'y nga umuna ti sakak anasugan. Gapu iti barbed wire. Nagsanit ah. Nabartak dagiti gwardya ijay abasdak. Isu asaan da abas na makasurot kanyak.
Agpapan ni Bart. Sigurado nga inton agsapan ang makariing. Agasak ti sugat ti sakak. Kalpasan na. Agpalasak. Kat urayak ti agsapa. Sakbay ama panak iti ayan ni Don Simon iti opisina na. Anya tinalaramid yun? Apa ati yung nasiputan na naglibas, ha? Naparte kami amin, boss. Anya? Oresi ka. Naparte kami. Iso di mo napuutan ngayon tarayan na kagayaman. Oh, ati sa pagababay. Nasiriban na kamanan. Boss. Ala, mapanta ni Jay Hacienda itamat lang. Sigurado nga ijay tinagturungan na. Wan, boss. Agalwad ni Ella, iti na ito'y ngay naramit na. Bumambatan tong an. Darasan. Oh, sigurado nga dadi tapag nanadan na. Agbayad day tanga Ella kanya. Si boss, tumanon tayo tipag nanadan na. Talaga saan ako na makapagtapalit na itababay. Anya ti aramidin nyo kan kuha na, boss. Ipupok ko ni Jay Paraiso. Kat aramida kong tinabayagan na tarigagay ko kankwana. Tanyan, boss. Datan iti ruangan. Nakakandado man, boss. Ha? Sige. Pagkam ti kandado. Mabidlang tamang kita iti ramatek, boss. Oh, amangan no at dadi taunag, anaglamang. Saan ako nga agtuloy iti opisina ni Senyor? Nasaysaya at laangan nga umadayo ak. Saan ako nga agpakpakita kadakwada? Uray nasayahat kanyak ni Senyor. Nga kabaliktad mat iti asawa na. Agdiretso aklangan iti kabisera. Agsapulak iti pagnaudak ijay. Kat agsapulak matan iti sabali apanggadak. Nagbaligi kayo iti inaramid jo iti rabi ilando. Naalayo ti kwarta ti agasawa sinarakyo. Uy, nami. Kat ko na ni mangansong. Igatang ka no iti armas, wala paltog. Anya? Kurang amin ti paltog na igam tayo. Isuhan na yun tayo kanupay. Lando. Ituloy nila tatagtakaw. Aging nga umado ti armas tayo. Rumbang atong galmay sa kada tayo. Kat aday gam na paltog. Ha? Kasta ti panggap ni mangansong. Uy. Saan ka nang umigas ti panalang armas tayo? Nasaysayat ka na umatlang. Ba't napaltog tayo? Sumalog tamanan, Lando. Mapantag paliw iti mansyon ni Don Simon. Ha? Anya ti amom. Amangan no makaagaw tamanan iti armas kadag iti gwardya. Sige, mangansong. Duata lang nga sumalog. Delikado no ado tayo. Amangan no adda makadlaw kada tayo. Kat maisagmak tayo pay. Sikat ti masurot, mangansong. Agtungtungpal kami latan iti pagayatam. Anya, nalibasan na kayo ni Ella, Bart! Kasta rod, madam. Ngam di kayang tanag. Saan kami nga agsarday amang sapol kankwana? Rumbang lang! Amangan no isagmak na tayo. Adun ti amuna na itchay may papankada tayo. Kat amangan no agaramid iti pakadaksan tayo. Ni Simon Launay, taiso ti mayor dito San Isidro. Di kayang tanag, madam. Sapulan mi ni Ella. Kat ipupukon dito'y paraiso. Pangawanan ni Ella. Sikan tinutukak ngagbalin na katalag ko dito asyenda, igmi. Amo kakabalam. Naputanapayag kan ngagtrab-trabaho dito asyenda. Yawat ko kan kada ito trabaho. Kat di na kumapayan. Wan, senyor! Ay, di panaw ni Ella. Kadya ka mo tinagtarungan na. Iso amanipod ita. Sikan, tagbalin akatalag ko dito'y asyenda.
Itay pa'y ataul day taaso di tamansyon, Lando. Saan tansa makaasidag? Itamang pa'y nagdaasong agtaol. Sa nabalin, umikan, pumanaw tan dito eh. Agsublitan to iti sabali agundaway. Ha? Ti kwartya yan, ti gait mangansang. Kita niya. Naka-alerto. Kaslat malpaliw. Nakadlaw nga ta. Gapoy ti panagtaul ti aso. Mangansang. Sayang. Malibat ako maday ta agwardya. Umikan, umadayutan dito Lando. Bart, kumusta ti plantasyon? Umadani man ti apit, madam. Nasayaan. Sana nanaskan nga gi-deliver tayo, madam. Gapo ta dagiti mismo nasugi tayo ti umay dito paraiso. Wan matkit di? Nanamnamaitan, madam. Saan tayo ngagbannog pa'y amang idanon kadakwada iti marihuana. Isoda na mismo ti umay dito pambarandamatan ti agragsak iti sidong dagiti babae. Kat gapo iti dayta. Manayunan ti sapol ko. Wan, madam. Kanayon damatan nga umay dito paggugusto dala unay ti umay dito Bart, diyo ba'y payaan na makalibas dagiti babay. Gwardyaan nyo ida na imbag. Ilakyo ti tunggal ridaw ti siled nga ayanda. Wan, madam. Saan ko akaya ta mapasamak ti kas iti inaramid ni Ella. Nalibasan da kayo. Tapasig kayo matabartak. Madam. Saan nga agsigsigurado day chay nga Ella. Iti kanito amakita yo. Patayin niyo. Agyamanak, sekretarya. Sige, Mayor. Surat mo na ito Sino nga tatyakin surat? Nela. Basa ka dagos. Senyor. Naimbag nga oras mo. Saanan anaskan nga at akita paykan ka. Pakawan niyo, lupimanaw akong iti asyenda. Naulpit ti asawang sinyo. Isuga ti makagapo apimanaw ak iti asyenda. Pinilit nak ni Bart nga agtrabaho iti pasdat ni senyora. Kuna na, abilin nyo kano. Iso asim moro takman. Ngam na amwak asaan matgayam. Nudi kat pagayatan laon da senyora. Senyora, tapno sardangan na kon ni senyora. Nasaysaya atan asaan akong agpakpakita pa'y kada kayo. Dakas tipanggap ni Bart kanya. Pagtintinulungan dakka ni senyora. Kastan, kat sapay kumata maawatan da. Pinagsurat, Ella. Dagiti awanan bahin. Makapung tutak iti daytoy. Puno ti atap ko. Nga aramid man ni Anita ti panagpukaw ni Ella. Di nalapang panunutan nga isulang ti pagtaltal ka kay ti asyenda. Bart, kayat ko asapulong ni Ella kat isublim mi di asyenda. Senyor. Amo agapo kada kayo kan ni Anita. Iso apay manaw. Kat saan ngagpakita pa'y. Ngum kayat ko asapulong tapno agsubli di asyenda. Nalawag. Siya tito palam. Senyor. Kay lalak unay ni Ella. Gapo ta mapagtalkan. Iso asapulong. Sige, senyor. Sapulan. Rumpang lang. Kat iti ka nito amasarakam. Jakayat apagaramidam iti dagas. Nalawag. One, senyor. One.
Saan ang mabalin? Siyak titong palambart. Iti ka nito makitang dayjay a babae. Patayumon. Tutol di nakamutla kaya? Anan mong paingay? Madam. Patayumon! Iti ka nito ang makitang! Masarakan pa ingatan ni Bart ni Ella. Gagayem, di uliway na denggen, tituloy, tinobela tayo na pauluan. Maikanem, Apin! Nobela ni Virgie Paclay. Direksyon, Jun Rebutaso. Technical ken musical scoring, John Ligligan. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng istasyon. May kanang Apbilin!